Миле телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова, ассаляму алейкум, вешімді кендақаға бөлі мәлумат. Қырым пляжларына теркепке кетерелер. Дефедеки ялы кенарыны пекеткен иншатларыны құруculuğын насыл басымақта. Интерактив табан ве сенсор тақталар. Чобатар койыны интернат мектебі енді бүгін келечекнің мектебі oldu. Юбилей әрфесінде Медхан Султанның 100 жылығына бағышланған тедбір ве азырлықлар. Коронавирус хасталанғыны ендел кечергенлер евде тедевеленежек. Буақта оператив штабның топлашуында Қырым елбасшысы Сергей Аксенов білдірді. Инфекцияның тарқалу вазиеті стабиль дегіл хасталанғаларының сайысы еп арта. Енчок ковид хасталсы Ахмеджетте қайтылынды. Сонки сутта девамында Қырым хастаханелерінден 57 кіші коронавирустан тедевеленіп евге қайтаралды. Ковид инфекциясы да 80 уч адамда таздықланды. Ондан да башқа Жұмхурет елбасшысы муэссеселерінің Роспотребнадзор талапларына riayet etmege çağırdı. Nizam saqlanmasa, bu müesseseler kapatılacak. Собеседование обыкновенно еще раз предпринимателям, кого-то предупредить один раз, не понимают, значит, в конкретных случаях при нарушении соблюдения эпидрежима, значит, принимать меры тогда закрытия таких предприятий. Мы все это уже проходили не один раз. Еще раз говорю, поэтому сферы и отрасли закрываться не будут, но предприятия, не выполняющие требования Роспотребнадзора конкретно, то есть в данном случае в части соблюдения масочного режима и так далее, тех мер дезинфекции, которые должны предприниматься, то есть будут точно так же закрываться. Хастаханелерде ерлер чоқлаша вазиятны оператив штаб не зарет ете Сергей Аксенов қырымлыларының жема топланған ерлеріні зиярет еткенде маскалар тақмаға ве 2 метрлік қавсызық месафесаны сақламаға чағырды. Юлия Жукова Жұмхуриетнің вице-везир вазифесінден бошатылды. Оның иставтасы Девлет шырасында кечірілген топлашувда таздықладылар. Акимиетте Юлия Жукова нақлиет ве ЖКХ саларына реберлік япайды. Сергей Аксеновның сөзлеріне көре, оның тақымында қалажақ. Қатырлатамыз, севелері Юлия Жукова Қырым Жұмхуриетінде мескен незареті инспекциясының ребереті. Ахмеджетнің Белая, Хошкелді ве Айкаван микрорайонларында 3 сутка девамында су олмады. Ерле сәкенлерінің әқанларына көре, саутлардаки су пек аз ве оттек техник ішлеріне ярай. Шер акиметі бұл проблемақта біле ве оны чезмеге тырыша. Вада Крыма муэссесінде қабер еткенлеріне көре, олар түневін микрорайонларға бір қач сатке су берділер. Ама проблемлер да қала тавсилатлы және бетте келіп қамызда. Вообще нету воды. Говорили, в 6 будут давать, до 9. Нету. Не знаю, вся вода кончилась. Как справляетесь с такой проблемой? Ну, как здесь справляемся? Ведро набираем, моемся. А что делать? Ремзия Кобов сувны копка, канистра, бош шешелерге толдура. Хошкелді сәкенлерінің евінде сув уч күн олмады. Кетірілген сувның кефиеті ise ярамай. Ну, не знаю, желтовато. Ну, кипятим. Белая касабасында да вазиет ойле. Сәкенлер чоқ керелер шейр акимиетіне мураджат еткен еді. Ну, тяжелая очень ситуация, потому что без воды, вот я сейчас иду, например, какую-то емкость приобрести, хотя бы покупать эту воду, потому что, без воды никак. Ерле сәкенлер кетіріп қойылған сауытлардаки сув етмегіне шекиеті телер. Кому-то хватает, кому-то не хватает. Ахмеджетнің мемориетінде сув меселесіні якын вақытларға чезетчеклеріні қайтеттелер. О вақытқа қадар есе сув сауытларыны толдырып тұрачақлар. Водоснабжение, которое обслуживает Симферопольский филиал ГУПРК «Вода Крыма», да, у них была проблема, авария, сейчас они ее устраняют, эту ситуацию устранят и подадут воду в ближайшее время. «Вода Крыма» муэссесесінде білдіргенлеріне көре, олар 22 сентябрь күні микрорайонларға сувны бір қаш сатке берділер. Амма ресурслар етішмей, ве сувнен олған проблемлер да олачақ. Гузель Мамбетова, Ленуза Барсиитова, Рамазан Аливапов, Миллеты чун. Бұсіне Жұмхуриетнің 101 симайы мұйым объектіні интернетке бағладылар. Оларының арасында Қарасу-Базар районын Сейтнафе Сейтвелиев адана мектебі де бар. Айны бұл мектеп информационный инфраструктура адлы федералии қасының черчевесінде кечірілген тедбірлер сырасында сонке объект олды. Рақамелік процессы артындан бұзым мұқбіріміз көзетті. Проектор вете сүрятлы интернет. Энди кой мектебіндікі дәрслер да мераклы кече. Суфьян Сейтвелиев адына зуя мектебнин тәлебесі. Энди 9-й сынып тәлебесі да чок авеслякнен дәрслеріні огрене. Если по теме что-то непонятное, находим это в интернете.
все, что надо, все быстро находится. Всякие видеоролики рассматриваем. Экинчи мектепте 200 кадар бала окуй. Олар эпси Карасув базар районын чешит коллеринден келе. Поскольку школа с крымско-татарским языком обучения, очень часто детям нужны действительно быстрые варианты работы по переводу терминологии, когда ему не надо перелистывать много словарей, чтобы найти нужный термин. Там уже в интернете ему будет гораздо легче. Электрон журнал куланмага яда дәрсләрдә федераль китапханәсенең мәгълүматыны эшләтмәгә. Энди бу шәйләрнең әпсене yüksek сөрәтле интернет алганы сәбәбендән yerine китермәгә мөмкин. Окуф мөәссисәсенә аны цифровая экономика адлы милли лиха чәрчәвәсендә кичерделәр. В каждой школе сделана структурированная кабельная сеть, локальная вычислительная сеть, развернут Wi-Fi. И все это позволит поднять уровень обучения на достаточный уровень, на современный. Кырымда кечкен сенеден берлі цифровая экономика адлы милли лиха чалыша. Мектеп, колледж, фельдшер әбанай нокталары, әнгін қысымлары. Әпсі дүния ағына бағлы. Программаның нәтижелеріне көре онлайн шекілде энди юзден зиеде муэссисе чалыша. Мы живем в 21 веке, цифровизация, поэтому мы идем в ногу со временем. И уверена, что Республика Крым будет в передовиках и по этому направлению работы. 2021 senenin sonunca internetke Cumhuriyet'nin daha 132 içtimai muhim obyektin koşacaklar. Диана Бекмамбетова, Алим Сейдалиев, Милет Ичун. Приморский хасабасында ялы кенарының пекетілмесі ве абадылаштырылмасы сонуна келе ята. Ишлер развития Крыма и Севастополя адлы федераль мақсадлы программа бойынша алып барыла, хуружылықның сонки басамақлары Ақталина Заборсейтова тарифете. Приморский хасабасының сакені Борис Данилов яны ялы кенары бойлап кезіне оратынмаға енді да яқшы олды деп айта. Здесь вот всегда было довольно заброшенное место, ничего не было благоустроено, люди приезжали, сами как-то тут устраивались. А сейчас создан такой хороший пандус. Мында ялыны сонки кересі кечкен асырның 70-ші сенелері тамыр еткен еділер. Бұл вақыт ішінде мектеп янында ер елішмасы тезлешті. Яғни баларының сағлық веятларына телуке пейда олды. Тамират 2018 сенесі башланғаныды. Құрыжылық ішлері 98%-ға азыр. Айырылған 317 миллион рубледен 300 әнді ишлетілгендір. За это время, построена полноценная набережная на отметке 3,8 метра над уровнем моря. Построены 5 волногасящих бун. В межбунных отсеках также выполнены пляжи. İşlerinde yükünlüğüne құрыжылықта 12 адам çalışa. Олар şimdi пандусларını yerleştireyim. Настил будет деревянный, основная конструкция металлическая, ограждение будет из нержавеющей стали. Hepsi işler bitken son meydan 500 metrlik yalı kenarı olacak. Mında 5 bun arıqları ve panduslarda yerleştirilgen. Obyektni bu yılının dekabr ayında tapşırmağa planlaştıralar. Sultaniye Bakal, Лену Заборсеитова, Алим Сейдалиев, Милет Ичун. Сақ райондaki Зиманеви мектеп яны техника elde ettim. Чобатар көйіндегі мақсус интернат мектебі келечектің мектеп нюнемесі. Тafsilatlı Целев Хамызда. Физкультура дәрслері үшін яңы зал беден тәрбие отжасы Сергей Кривенков идманлар одасының бір көшечігіні көстере. Яңы идман мердевенлері, тренажер ве спортив комплекслері, тамират ішлері барде кечірілген еді. Яздайсе яңы донатмалар кетірілді. Әнді отжа веталебелер оны актив шекілде огренелер. Ребятам нравится даже не то, что подниматься, поэты они иногда просто трогают, просто обнимают, пытаются несколько ступенечек преодолеть. С нашими детьми это тоже своеобразный подвиг. Логопед отжасының одасы да сюрпризлерге толу. Мында сенсор экранлары векумнен ресім yapmak үшін мақсус маса ерлештірілген. Genç ustalar үшін де донатма кетірілді. Яңы тықыш машиналары, уту масалары ве манекенлер. Лиля Таймазованың айтқанына көре, яңы донатмаларнен дүлберлікні тікмеге да қолай олды. Во-первых, машинок стало больше и хватает теперь на всех детей. Им не нужно ждать очереди. Раньше у нас был один оверлок. Оверлок 4 нитки. Пока они заправят 4 нитки, это порядка 10-15 минут.
Удалар практик ишлері лекция ве ясалған шейлерінің сергісі кібі қысымларға айырылған. Мұнда керамет ишлері үшін донатмалар, чамур фыранлары ведігер оңайтылы предметлерді бар. Емек одасында есе ағач ишлеріні япмақ үшін жихазлар ерлештірілген. Талебелер яңы донатмаларнен әнді тыныштылар ве өзлеріні әмен дуялар. Фрезерный станок, сверлильный станок, токарный станок, ленточная пила. У ребят должен быть хороший глазомер. Они должны хорошо знать предмет математику. Бу мектепте 7 яшындан 18 яшынача 138 бала оқуй. Олар үшін да бір качдане махсус ода донатылған. Обувное дело, штукатурно-малярное дело, цветоводство, декоративное садоводство, столярное дело. Также оборудование поступило в коррекционные классы. Мектептің сыныфлары Доброшкола екібен 20 ярашы черчевесінде яңылатылды. О образование адлы милли ве современная школа федераль лейхалары черчевесінде 130 мектеп арасында кечіріле. Оның эсас мақсады сағлық сыңырлары олған талебелерінің тәсіліне қол тұтмақтыр. Гүзел Мамбетова, Марина Соловьева, Арсен Фукала, Милет үшін. Ички районда экозиманеви спорт мейданчығы ачылды. Оларны спорт норма жизни адлығы лейха черчевесінде құрдылар. Яны ерге бұрынжы оларақ генч спортчылар қымет кесті, тәфсилатлар невбеттек келіп қымызда. Зиманеви тренажерлар весуни газон хырычки көндікі яны спорт мейданчығы ачылышға азыр. Ерлі сәкенлер бұна пек хувана алар вебаларны яны объекте мұхайтылмаға огретелер. Изменилось поведение наших детей. Я не ожидала, потому что до сих пор мы считали их сорванцами и хулиганами. А сейчас, когда появилась площадка, они даже обувь снимали, боялись заходить туда и очень бережно относятся. Сәкенлер хайдеткенлеріне көре кой балабан олмаса да тек 600 адам она дехат айрыла. Олар мында да чоқтан чоқ яны объектлер хұружылығына өмют етелер. Айны бойле бала мейданчығы Ички районның Достлух микрорайонында да пида олды. Біріншілер сырасында мында ойнамаға ерлі балачықлар чапып келді. Не было такой классной площадки, вот только первая такая площадку построили нам. Можно не в телефонах сидеть, а выходить на улицу и заниматься спортом. Достлух микрорайоны хырым татарлар толу яшаған ер. Мында хынтавлы вераат яшайыш үшін әрше япыла. Яваш-яваш йолар тамыр этіле. Бір айдан балабан бала мейданчығы да азыр олажақ. Микрорайон очень дружный. Очень много детворы, очень много молодежи здесь проживает. И поэтому, конечно же, наша задача сделать, чтобы для жителей данного микрорайона было комфортное условие проживания. Эпсе олып спорт норма жизни адлы милли лейханын черчевесінде Жумхуриетінің 25 мескен ерінден 71 объект екленілмесі назарда тұтыла. Оларның хұружылығыны елінің сонында юкінлейджеклер. Хұружылық ішлеріне 58 миллион рублей айырылған. Султане Бакал, Илья Кутузов, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Бұсіне екені бедава ұқуғи ярдым күні 25 сентябрде кечірілежек. Консультация онлайн шекелде экранларыңызда көрсетілген телефон номерлары арқалы берілежек. Мутихасысларының Viber, WhatsApp, Telegram ве Skype вастасынен бағланмаға мүмкін олажақ. Тешебюз Бүтін Русия Ассоциация юристов России тешкілетлі тарафындан білдірілді. Адамларға ярдымны yüksek севелері ұқуқчылар көрсетілежек. Все желающие граждане могут обратиться за бесплатной юридической консультацией с 10 утра до 5 вечера. В первую очередь мероприятие рассчитано на граждан, которые не имеют возможности финансовой возможности самостоятельно обратиться за квалифицированной юридической помощью. Ну и также не имеют возможности нанять дорогостоящих адвокатов и юристов для представления их интересов в судах либо в иных органах государственной власти. Юридическая консультация предоставляется абсолютно по любым направлениям, будь то уголовные вопросы, либо гражданские, либо семейные. Бедава консультацияларны 2014 сенесі кечірі башланған еділер, ең чоқ берілген суалер сырасында нефақа айрылмасы, бала бақчаларына олған сыралар ве мескен проблемлері турайды. Октябрның бірінде әсілі башлы адамларының байрамын қайт етіле. Біз генч неселі үшін нүмене олайжақ инсанлар ақта левхалар сырасыны башлаймыз. Бізді мұқберіміз Алушты шерінің шерефлері Сакины Эльвира Насонова да мұсафірлікте болынды. Мотя моя, Мотя тебя снимает. Представляешь, ты
куда попала. Эльвира Тимофеевна группамызны эвелден харшылып чықты. Бу хатынға бақанда о язда 79 яшыны хайдеткеніне айтмасын. Алушты шерінің шерифлі сәкені дүнияда екене Снежный Барс унванына лайық олған альпинист хатындыр. В этой коробочке находятся все мои медали, все мои заслуги перед альпинизмом. Хатын олажақ Ахайинен бірлікнің бір чемпионатына кеткенini хатырлай. 6-7 bin kilometr 21 күн. Она пек ақыр олажағы ақында айтқан үділер, ама genç спортшының көтлері елтрайды. Чүнки о өз мақсадына кетеді. Эркек ісе баш альпинист оларақ genç қызға ярдым қолыны узатты. И когда почти все сказали против моей кандидатуры, не потому что я не готова, потому что я женщина. Считаю, что женщина, если пройдет, то он не такой уж сложный. Он сказал, ну меня тогда вычеркивайте, потому что она носит такие же рюкзаки, проходит такие же маршруты, скальные, ледовые, снежные. Эльвира Насонова дағларда хуртурыжы ве санаи альпинист оларақ çalıştı. Şimdi ise o nefakatçı ama Kırım'ın sportif hayatında aktif iştirak etmeye devam etti. Sudakta geçirilgen veteran alpinistler yarışında o ikinci yerini kazandı. Onun aktif hayatı başkalarına da tesir etti. Эльвира Насоновның en sevgen odasında sport muvaffaqiyetlerinin sergisi tizilgen. Divarda onun 50 yıl evvelsi yapılgan portreti asılı tura. Yanında Ujba'dağı ve Vals Kısırgısı adlı resimler de var. Buzlagan alpinist ve kadın şeklindeki yasalgan ayaz bakışları belli alpinist Vladimir Zhukov tarafından hediye edilgen. Elvira Timofeyevna bronzı yaşay ama canı sıklamağa vakti yok. O kitabı üstünde çalışa ve musafir karşılamağa seviye. Вниз столько энергии, что я поражаюсь просто. Вот только сделала только было плохо. Сейчас уже все, на следующий день и пошла. И купаться, и плавать, и на даче, и везде, и собирать. Dostlar, içtimai merkezde tanış olganlar. Anda şimdi de sportif yürüyüşler keçiriler. Sporçu aytkanına göre dağlarga urmet ve muhaytlığın yanaşmak gerek. Bu sözler genç alpinistlerge nasihattır. Sultaniye Bakal, Marina Соловьева, Виталий Голубев, Millet üçün. 20 октябрь күні Советлер Бірлігінің 2 дефа қараманын доғандан 100 ел толажақ. Аметхан Султанның юбилейіне оның адына Алупкадаки музейінің қадимлері мұсафыр ве ерлі сәкенлер үшін мерақлы программа азырлайлар. Тәфсилатлар Сабина Дениеваның лепхасында. Музейнің ilmi хадимы Елена Афанасьева мында 3 елдан зияде çalışа. Оның айтқанларына көре юбилей күніне Аметхан Султанға бағышланған сергінің яңы шекілі пейда олажақ. Мында ем архив весикалары, ем фотолар. Улы ватан женгі вақтындаки учақларда олған снарядларының копиялары тақдым етілежек. Мы очень тщательно готовимся к предстоящим мероприятиям. Надеемся, что все пройдет на высшем уровне, все будет замечательно, и всем нашим гостям все понравится, все останутся очень довольны. Музейде тақдым етілген эпосы экспонатлар чоқ еллар içinde күч ве сабырнен жиылды. Советлер Бірлігінің 2 дефа қараманына айт бұтын арби мукафатлар, медаллер ве оның аят юлу тәфсилядлы жаугреніле. Крым татар Аметхан Султан Улу ватан жынкының ең мешур учыджаларындан бірідір. О бұтын жынкыны кечіп, оның башында арби авиация мектебінің учыджысы, сонында есе истребительлер полкының аскадрилья команданы олды. Аметхан Султан Сталинград урушуындан сон 3-ші унванына да аз сөзіні алды. Бұй баре оның ава урышларының ұстасы олғаныны білдірді. Командаларны учуджының жесүрлігі, исрарлығы ве учақны өзіні дуйған кібі ес еткеніні қайт етеділер. Бүгінгі күнде Аметхан Султанның адынен соқақ мектеп ве музейлеріні атлайлар. Человек, который столько сделал, что его работы хватило бы на несколько десятков человек. Аметхан Султанға бағышланған юбилей тәдбірлері Алупка шерінің мерkezінде Советлер Бірлігінің 2 дефа қараманына бағышланған Абиде янында башланacak. Аметхан Султан адына музейі тәдбірлерге актив шекілді әзірлана. Амма байрам программасында не олacağını сыр тұталар. Сейіржілеріні айретте қалдырacaklarına ваде берелер. Гүзел Мамбетова, Сабина Дениева, Алим Сейдалиев, Millet üçün. Шымтыге дақаға бұ қаберлерінің епсі еді. Эфиріні без обмана с Лилией Виджатовой программасы девам етес. Субет Қырымның сағлы сақлавсасы пандемия меселесіні насыл баш еткен нақта олacak. Қачырмаңыз.